Hello guys, kita tabuk ang tasya bhaijau ka katal video. Obo hingke pani puri aluk mus deng tei butui. Oro hingke biryani tei chicken kebab. Tabuk hingke chesnai. Let's start guys. Hingke tei kaisi kok tongko. Norok anom just subscribe khairok. Subscribe kisa khair jadi. Hingke tei ano haike na support khai tongni norno pai phlaya hamsak mang roi tongo tabo hingke chachnai do asuk kok sai sugya sekang pula biryani chagana Okay guys, naro joisi no ani pani puri ni recipe na namu sung tangke comment box o comment kai sade ang tam ke khlaisa nong nam phunung nai ta tinang kisa busy noro khanga naw ka ba phunung malaya
Kita guys guys, ang tam mo klay chanay norok tam nai namusong comment kaisa de. Yok ha. Oke guys, tabuk ngke ang panipuri chanai. Mai mang cakake ang panipuri cemang lang abun bagai. Tabuk ngke panipuri chanai. Kan panipuri bothok na. Ang obo panipuri nogos khai do. Sai nge na. Thongai. Thoka. Sung ma bazaro paichaman le busigle man heda busigle masa nogo khlaisa di tebo kothok. Nara panipuri ni bahagi Islam ang nanya nemu cung comment kai sado guys ang punong nai. Masih aku suka. Angasa panipuri tin thok jago hai pano mo suyok jang man marang muka ngaran korom te rok marang mo suka. Guys, yok man ya.
Marang suka. Guys, yang marang suka nih. Saya kasih kan just naik, saya manglaka. Mana yok kata. Guys, ini video seorang nong sinai. Taisha, next video malah sinai. Tam video nang sadi, tam challenge, mana tam camani video nang. Angamun tu painai, kita subscribe kainan tapok do. Abon bagai nom subscribe kai dia, tai support kai dia ano. Tiap ketal konten tum na bagai, tai ta monang sadi ano komen kai, angapun tum nai. Dadah guys.